Yan. Pakibati naman please ng happy birthday to Ryan Batara and happy anniversary kanya may kinilakay ko from Ate Roxanne Batara. Yan. Pakibati po si Mama Ansing Gomez at Mama Piding Toledo ng Happy Mother's Day. Lalo na po si Lolo ko, Benjamin Gomez na laging nakinig sa programa nyo from JJ Toledo. Okay, that's it. Awan pa. Damdamate nga itit nga ulit. Dijay datatlag nga sunata. May sapay nga sunata man balong ti kansyunan ta. Datay man balasang ed halsema as requested earlier. So, dahito yan na po. May sapay nga sunata. Kasakbahay nga itit tayo manen. Iti final na ko iti datatlag nga sunata. Waday esay kantina, sing igid di kalsada, sin bandara ed halsema. Ayon pa'y banbantayan, di mistisa ay balasang, napintas na po daw iman. At aroy mang arom, pabaro ay gogowapo, pagdaamin formado. Watak pa'y wat kumit-kit puya, watak pa'y iit ko, balasang ay naaamo. Naagdagsan mo kako, nanabat sang kiday ko. Begaw pa'y isang inilak, sexy ay parang awawak, yapuyong ay man kikilak. Diyak nga'y namnama ay saktan baulay dana, balasang ed halsema. Umiguyod yan kananay, kataman inumta, dilay dak dodowata. Ay matong sinlamisaan, ginawad ng botelya, nabunsiyan dimpusag na. Dadak kedigayang gengko, kaman maktatsan yes ko, tanumalian makitokdo. Naagdagsan mo katko, nanabot sang kiday ko. Begaw pa'y isan inilak, sexy ay panataw-awak, yapuyong ay man kikilak. Naagdagsan mo katko, nanabot sang kiday ko. Begaw pa'y isan inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay man kikilak. Happy Mother's Day to Mom Jane. Of course, she's wearing a very blooming pink outside. Pusha, pink, matawag ka? Kulay na yun? Blooming, kunak ta blooming iso na. Oh, okay, okay. Oh, that's it po. Kita napingit insert din mo balong. Ayan, i-charge na. Ngarod, ulitin mi po. Dito yung mauting nga paset. Kaya dito yung mitenti pa ng tayo iti. May isa man na po nga unit nga stand fan. Awanti nakaalata tayo. So tatatayo. Barbareng. Adat yung mga baga na po. So katakiti iso amin ang apo nga ina. Da kayo apo iti mabaling nga sumali dito. I-text nyo lang itinagan nyo. Edat address. Ken lumano ti anak yo. Kan of course iti paulo na dito nga sonata. Nga income ipatukar itata. Ang lakalaeng. Iyan na lang iso lang apo. DJ tinaray iti kay kansyon. Ikanyo ti paulo na tabarbaring no. Agpada tayon dito yan na isurat dito yung apo papel dito sa ngwana nakas makita yung mat at dito ay awanti kusin na. So everybody apo mabalin sumali. So nga imbagami dito yung Facebook Live. Mabalin kayo matag-text ito official text line tayo 091507136686 tabarbaring laang si kayo iti makapugto. Dahil ting arotan na po, ulitin ming ay patukar. Iti sonata na po luang. Basta ti paganurutan, name, age, address, numano ti anak, kanji title iti kanta. No, umuno dito, tawagan na kayo apo nga daras.
Isukanon ti katarpukan intero a pagilyan. Di na pulos ti nagdaran ti kinalalaki na. Junior iti nagana, boy kapoy ti alias na. Ngematay padamag to, bidot amin dayta. Sangapulo ti tawan na idipim mo sa iday di amana. Siya kundem makalan na takabsak ko ni tatang na. Malagip ko laon unay, bilinday di amana. Barok umuna akon, si kanton ti makaamo. Ikaring kadinak kong dinak tuladan na barairong. Lisyang ti makiriri, wen balong. Saan kinatarkok, no lisyang dagitang alalastog. Kitang kanyak agbababawi anak kapupok. Haan akina malalaki makiriri parong. Adda nasarakan na, babae kap ne kana. Asawa nga makaawat, di kinatarkok na. Na minsan nga napanagubra, nilooban at pagtaengan na. Ni bakit nat nadanunan da, sapay taluda. Nasangpatan ni Junior ni bakit na nga aglulwa. Pisang-pisang ti kawes na kasta unay ti kigtot na. Idikwan adda ginawat na tayladawan ti amana. Kimaro ti ladingit na taadda ti mek anangeg na. Ikarim kadinak kong dinak tuladan na barairong. Lisyam ti makiriri wen balong. Saan na kinatarkog, nulisyang dagita nalalastog. Kitang kanya kagbababawi na ipupuk. Anakina malalaki makiriri parong. Kinatawaan dalang isuna, pag iinuman nagsarakan da. Timak derpay atay maysa, tagsin na batdatenga. Rumwar kumani Junior tarkok ka nga talaga kunada. Nga makapleng di kinaulimig, taimbalonat na lang ba't kayang teawangan. 20 atawan met nga isukat nagtep-tepal. Ket itan iti kanitunan iparaman ng kinatarkoknan. Idi pimanaw jay pag-iinuman, natumba amin nakalabanan. Kunana para king kabakit, inted nantay maudi adanugnan. Sana man yung kinuna. Ingkari king katatang jak atulagan naglabasam. Lisyak makiriri wen tatang. Ngem di nakbabalawen no aglabsingat man bilang. Amok asyak metket maawatang. Kinalalaki nasken inak takdalan. Isukanon ti katarkukan intero a pagilyan. Sanga pulo pa nga kanito. Bueno, seconds ito ta. Tagsangkwat pa lang da kita'y text da. Maupay mo't abuti maupay mo't correct answer na. May isa lang ti anak ti putot kung kunada pa itan. Tarkok a Junior kunada. Di mat Facebook Live. Takrot wino tarkok ti pagilyan. Wala. Barairong wino boy kapoy kung ano panagbabawi kung ano barairong maudi abilin ti ama. Yes, abo talaga gamit nga. Naudi adanog. Naudi adanog. Barairong kung ano dito.
Awan, nidalata na ala, medyo narikot, DJ intentang nga paulo. Di mo tuladan ni amam nga barairong kuna natin ni Marlene Joy. Barairong kuna namo ni Rosel and awan, ado apo ti pugtong nga awan ti umno talagang medyo narigas sa intentang nga paulo na. Mon garod. Narigat, ngayon nakingarod ni isutin na panunutang nga title na which is connected, very connected. Medyo ada twist na lang ang ngarod basit. And we're sorry, awan ti na nga ba, kabo? Oh, sayang to electric fan, no, hantang nga may padawat. When it's 19 minutes, itid men apo tiklo. Oh, hantang mahakanta sa bali. Kumanta ka mapay sa bali, baro? Tapno, dati, ano dyan? Mang dismular. I-dismular tapay laang. Damdama apong papugtuan mi manan for our last 10 minutes siguro. Request na tayo nga you are the reason. I-request na nga you are the reason. Ba, najalatan. Okay nga Rod, as requested earlier, you are the reason by John Mark, Pastor Ambalinan. Mabalay na yun. Oh. Check, sound check. DJ live talaga. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark, and spend every hour of every day keeping you safe. And I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I'm broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason, and you are the reason I need you to hold me tonight. And swim every ocean just to be with you. Gagangit ito sa bali pang panunutan. And fix what I'm broken. Gusto nga talaga. 'Cause I need you to see. Sino ka di dahil? You are the reason. Sino di mang perperde panunong balong? Mr. Emil. Uwan, Natanay. Happy Mother's Day ken ka. Basim mali ka.
Naglawag mo, dyan pagkanurutak iba. To all mothers, di mo bali nga sumali ko nag-text mo tayo. 54 years old from Ramon Isabela, Emil Castillo. Kung nana. So nga, happy Mother's Day. Kaya kabsat Emil. Ang mabali mo ko mula nga impanagan kini manang Eva, Ma'am Eva, ano So, nga halata. Kasi ka mo, nag-disnulo ka mo una. Nga nag-text na naga mo. Ay kat... nangingarot, di mo bali na no film mo tatandi agbistida. Anyway, awan, iti na nga, bagpay lang, abo, pasensya. Mangted kamin, apo, iti clue, tapno laang mapangkanyayon, dahil ito'y electric fan, stand fan ko nakata, medyo nakataader dito kaya may isang sharp stand fan courtesy of our Mayor Jesus de Ladaran kaya adun tumanin next week apo di pa premyo aditi nang tad kada tayo iti papapremyo so dahito yan itiklo ay ada kanu jilugan kalau nung kati radyo din nakano among four mothers lang dayjay. Anyway, casting road, iti paganurutan to all mothers listening dito si kayo ti especially tatang aldaw because it's a Mother's Day. So si kayo ti mabali nga pumugto iti dito nga kansun nga income impatukar the Ilocano version of Coward of the County. Kuna kuma. Our text line 0950713686 nga balin nyo lang nga po nga pagtextan. Oray no aditoy ayan oray sa dino nga sa parte ti lubong tenyo abroad man wino iti Philippines. Basta i-text nyo lang apo dito official text line you are entitled to win apo. Once again, may isang unit electric fan courtesy of Sir Jesus de Ladaran. Ang nagangasak pa nga talaga. Okay, nga Rod. Itiklo, iti tayo ito yung income papugtuan. I-delete ko kita yan. No, i-delete mo amin tayo kitaan. Taawan ti nakapugto. Delete mo amin. So all deleted. Nadalos manin apo iti text line. Itiklo, talo nga sarita. Ket adati nakakabil nga nagan di jainti. Talo nga sarita nga dajay. So, duwalangan nan iti pugtuan nyo nga saon. Adya talo nga sarita, adanagan na dya may isa. Out of the 3 words, adanagan na dya may isa. Ulitik, takno laing si kayo ti mga bak. Nga Rod, dahito ipatukar mi manin na po. Dahitan, upa, gayam nga sarita, upat. I'm sorry. Nga mabalin iti talo. Mabalin iti talo, ngem upat dejay. So gapot na nasingpog kami mabalin latang hanyo pugton di maisaan nga saritanan. So talo laengan ti masapol ngem na makumpleto di upat aken na nasisayat manen. So 4 words adya may isang word na adanagan na. So nalaingin nyo nga tinggan dito nga sonata. Dahito yan na po. Iti dat laga nga sonata. Okay? Dagiti nag-text up tayo, nga naman narima anong magtatak instruction hanga kasali. Dagiti lang ag-text up ta, iti kasali. Ket, apo, may salaang per SIM card iti pumugto. So, nohan nyo mapugtuan for this last part, ay kat next week tumanen. So, lalangin nyo iti pumugto apo. Tayo tingaro din, iti datatlag nga sunada. Isukan nun ti katarpukan intero a pagilyan. Di na pulos ti nagdaran ti kinalalaki na. Junior iti naganak, boy kapoy ti alias na. Ngemad day padamag ko, bidot amin day ta. Sangapulo ti tawan na idipim mo sa iday di amana. Siya kundi makalan na takabsak ko ni tatang na. Malagip ko laon unay bilinday di amana. Barok umuna akon si kanton ti makaamon. Ikaring kadinak kong dinaktuladan na barairong lisyam ti makiriri wen balong. Saan kinatarkok no lisyam dagita malalastog. Kitang kanyak agbababawi anak kapupok. Anak kina malalaki makiriri barong. At
na nasarakan na, babae kap ne kana. Asawa nga makaawat, di kinatarkok na. Na minsan nga napanagubra, nilooban at pagtaengan na. Ni bakit na't nadanunan da, sapay taluda. Nasangpatan ni Junior ni bakit na nga aglulwa. Pisang-pisang tikawes na kasta unay tikigtot na. Idikwan adda ginawat na tayladawan ti amana. Kimaro tila dingit na taadda timek ananggeg na. Ikarim kadinak kung dinak tulada na barairong. Lisyam ti makiriri wen balong. Saan na kinatarpog nulisyam dagita nalalastog. Kitang kanya kagbababawi na ipupug. Anak na malalaki makiriri baro. Kinatawaan dalang isuna pag iinuman nagsarakan da. Timak derbay atay may sa tagsin na batak tenga. Rumwar kumani Junior tarko kang nga talaga kunada. Ngayon makapleng di kinaulinig, taimbalonat na lang ba't kayang terwangan. 20 atawan met nga isukat nagtatapal. Ket itan iti kanitunan iparaman kinatarkotnan. Idi pimanaw jay pagiinuman natumba amin nakalabanan. Kunana para king kabakit inted nan time o di adanugnan. Sana man yung kinunan. Ingkarik keng katatang jak atulagan naglabasam. Lisyak makiriri wentatang. Ngem di nakbabalawen no aglagsingat man bilang. Amok asyak metket maawatang. Kinalalaki nasken inak takdalan. Isuka nun ti katarkukan intero a pagilyan. Awan lata iti nakaala po out of all manong entries. 47 text messages that we had received. Awan aksingsingpot ka Junior ko, Lisyam ti makiriri barog, limabsing ni Junior kung walang tayo kadafti awan boy kapoy and Lisyam ti makiriri napay dagit duma. Apo nagaganini ng Avel, talaga mga tatay pa lang nga makijojoin yung apo, awan pa ilang tati nakaala. So sukatan tayo dito nga sunatan next week, tawan ti nakaala. Nayunan tayo tumanin na po, pa premyo next week. No, dati, awan nga talaga, awan nakaala. Okay, so ikantay pa iti 10 seconds. Mabali niyo pa yung sumumbat. Dagiti hang... Bakla ni Junior, kada watay. Dosa rin kaseta of Sinili Santiago City and Lisyak Makiriri Wang, kuna naman. Awan lata. Junior Boy Kapoy, kunada. Anyway, awan tinakaala nga talaga. So, sensya, nagpaspasensya kayon. Ngayon, orino kasta. Ibagami ka ngayon. Ang atanga ko, dahil iti title na dapat, amak. Amak. So, nalipatan nyo apong in-connect ngamin de jay sonata. Di agkang kanta, jenti sonata. No, amirisen tayo nga nalaing di kanta apo, kastoy titaray na di kadi. Agis istorya, kung baga siya, agis istorya ak may panggap, kini kabsat ko kan di anak na. Sirit na daw, sabi nila dito sa Facebook Yes. Live. So, kaya nasawan hanyo nga in-connectar da jay kang kanta. Ajay, kang kanta dyan ti ubing. Iti ingkon-connect ko lang ni tatang kenji anak ngayis istorya kasla kasi kumana. Iti paulo na nga rod. Ayan, i-reveal mi kada kayon uwawang tinakaala. Awan nakaala. I-reveal men, iti title na nga inaramid ko apo is very simple. Atoy. As makita yun dito yung screen.
ni Junior Akaanakak. Ta aja uncle na tagi istorya yung tikanta. Yan. Try to analyze the song apo. Isuna ti dimmakkel ni Junior kanyak. Kung natakabsat ko Ni tatang na. So you try to connect. Iso nga dayjitihan yung tinaliwayan nyo apo. Pudno ada tinang ibaga ti Junior, ada ti Balaka on all the rest ngem DJ connection iti agkang kanta DJ ti ubing naliwayan nyo nga imbaga. So awan ti na nga bak ngem next week apo nayon na mi daytoy nga premyo. So no tatakat may isang electric fan next week nayon na mi manan iti may isa manan apo nga na gatgatad manan apo nga premyo ta adu ti mga abak to nga kagayem to nga politiko nga so nga agpanayon tayo ti premyo nga madupay apo ti cash prizes mi dito ta adu ti nagdonate iti FDD. So thank you so much kadagiti so amin na apo nga sponsors mi, and until next week apo agsubli kami with more prizes and more name that tune songs ang talagamit nga pagrigregatan mi ti agputar para kada kayo amin. So this has been your Manong June together with John Mark Pastor saying good day and God bless everyone. See you again next week. Bye-bye. Bye-bye.